Andu eri NIMAKUIRE na ANGI MAKIRIA ma MIRONGO KUGURARA thutha wa mbathi ya kambuni ya MASH iria ikumite MIGORI igithie MOMBATHA kuguthana kiongo gwa kiongo na rori imwe iria ikumaga MOMBATHA yerekeire NAIROBI gicigo-ini kia majengo Taru kaunti-ini ya Kwale. KURERIKANA mutino-ini ukihanika rori iyo iguthanire na mbathi niyo YUMA mwena uria UTARI WAYO na gucungiriria ngari ici kuhura na kiongo mundu umwe agikua hau na ungi umwe gukua gitengerio thibitari-ini aria monire mutino-ini ukihanika makiuga ngari ici cieri ni igutengerete. Kuna wale wenye walitoka na wale wenye hawakuwa wakiweza kutoka. Kama kulikuwa na mtoto mdogo alikuwa amefinikwa na kiti, tumengangana kuanzia kitu kama lisali 1:30 tukingangana kufungua hizo makiti ndo tumtoe. Kifika mahali inaitwa Taru, tukastukia tu gari imeanguka, tuka lose control, tukakuwa absent minded, ndio hapo tulibebwa tukaletwa hapa hospitali. Aria magurarire marathie na mbere kwamukira urigitani thibitari-ini wa Samburu, no andu ana aria magurarire ni matwarirwo thibitari-ini munene wa MOMBATHA. Netuambia sasa the best thing tuende hosi zingine tuangaliliwe zaidi. So from here tunataka tuende hosi ya Mombasa tuangaliliwe zaidi. Maafitha a borithi ni mambiriirie uthuthuria wa mutino uyu makiuria matereba gukorwo na ubashiriri barabara-ini. We've gotten help from St. John's ambulance, so we are transferring them out to Coast General for thoracic surgery review. The other patients had minor injuries, bruises kwa miguu, mikono, so we've stitched them, tumewastabilize, tumewatuma for imaging. At our facility we don't have X-ray services, so we have to send them out. Maya mahanikite riri kiama kia matatu na maafitha traffic mwena wa Juja moritie matereba guthingatithia wigiririkia barabara-ini niguo guthaitira mitino iria ingiumana na utwarithia muru wa ngari. Mwena-ini wake kamanda wa borithi kuma Thika ya Ithwiro Lawrence Mushangi ni arutire mukana kuri aria makwagarara watho wa barabara akiuga ruhonge rwa borithi rutikunira mahitia o mothe ritho. Kuringana na Mushangi, wagarari wa mawatho ma barabara makiria ihinda-ini riri ria mambura ni undu ucungagiriria wongerereku wa mitino, riu akigweta unyitaniri wa ruhonge rwa borithi na ruhonge rwa NTSA ta undu uguthie na mbere ihinda-ini riri riothe ria mambura. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.